Wayqikuna panaykuna Iglesia Católicapiqa huk sunqullan, huk yuyayllañ, huk inillan puririnchis. Chayraykun pitaq kay Iglesia Católicapi kashan umalliqninchis, papanchis huk papa hina imina wasipipas tayta kashan, yaya, Dios taytanchispas llapanchispaq kashllanta aqnapunin kay iglesiapipas huk guía dirigiqninchis papa kashan, kunami sutin kashan Papa León XIV. Hina kaqtinqa nuqanchisqa uyarinanchis paytapas. Mana ya nuqanchis munakusqanchis predicadorkunallatachu, mana ya aklakusqanchis pastorkunallatachu, aklakusqanchis radiokunallatachu, internetapas aklakusqallanchistañachu uyarinanchis. Ashwanpas cristiano católico hina nuqanchis uyarinanchis picha dirigiqninchis kashan chayta. Paymi Papa León XIV kunan qayninpa 4 de octubre llataraq firmaramun hukniypiqa apachimanchis huk mensajita kay documento chawpinta. Kay documento sutinmi kasqa de Lexite. Imatan significan yo te he amado nespanishan, yo te he amado. Noqan munakuyki, noqan munakurayki, noqan munakusayki nespa. Hina kaqtinqa wayqikuna panaykuna imataq kayri huk exhortación apostólica. Imataq exhortación apostólicari. Exhortación apostolicaqa imachus llapanchis ruwananchispaq papa newasqanchis, papa apóstol hina pay animashawanchis nuqanchista valikushawanchis hukniypiqa newashanchis hakuchu ruwashana kayta llapanchis ruwasunchis nispa iglesia hina ruwasunchis kaykunata nispa. Pero imanishantaq titulunpi qhawarichis imamantataq kay rimarisqa exhortación apostólica nishami exhortación apostólica sobre el amor hacia los pobres. Waqchakuna munakuymanta rimashawasqanchis. Dilexite. Munaytapuni rimashan iminan Papa Franciscopas waqchakunamanta rimallarantaq aqnata waqchakunamanta kay documentopipas Papa León XIV uqarichallasqataq. Hukniypiqa ña Papa Francisco ña preparamsharanña iminata ruwasaq nispa. Haqaynata ruwasaq ña aqnata ña pay Papa Francisco preparamusqaña karan kay documentota. Hinaspan wañuraka puntaq chayqa wayqikuna panaykuna kay Papa León XIV ñataq uqarispa revisaspa pay yapayuspa mas munaychataraq nuqanchisman huk mensajita apachimushawanchis. Chaymi wayqiy panay nisumanpas llank'ay kushkamanta llank'ay manan chiqninakunchischu kay iglesiapiqa manan ninakunchischu catequistaña kasuapas kuraq catequistawan sulka catequistawan qhipa hamuqwan qhipa parroquiwan ñawpaq parroquiwan manan chiqninakuy kanchu. Ashwanpas munanakuspa continuidadpi llank'ay chitan rikuchiwanchis kay Papa Franciscowan y Papa León XIVwan. Entonces continuashayan ya idianta nisqanta rimasqanta uqarispa a ver kayta ruwasunchis nispa. Hinaytan wayqiy panay kunan Papa León XIVpas wayqikuna panaykuna kay documentopi niwashanchis munakusunchis waqchakunata nispa. A ver qhawayosunchis imatacha kaypi niwashanchis chay rimay kasqa riki te he amado nisqa anchitaqa rikuchishasqa kay Apocalipsis capítulo 3 versículo 9 qillqamantan. Hukniypiqa Diospaq siminmanta Papa León XIV uqarishan noqan munakuyki, noqan munakurayki, noqan munakusayki chayta Dios taytanchis nuqanchista niwashanchis imina Jesucristo taytanchis munakuaranchis, munakushawanchis, munakuallasunchis puni anchita wayqiy panay Apocalipsis 3 9 manta uqarishasqa Diospaq simin puni siempre k'anchariwashanchis. Chirayku wayqiy panay kusirikunanchis. Hinallataq Dios taytanchispa siminpiqa Mateo 26 8 9 anchiñiqpiqa niwashanchisqa waqchakunaqa qankunawan punin kashanqa nispa. Entonces wayqikuna panaykuna noqan ichaqa riposaq nispa. Hinaspa niwashanchis hukniypiqa entendichiwanchis taytanchis Señor Jesucristo waqchakunaqa siempre noqanchikwan punin kashanqa. Papa León XIV niwashanchis kunan tiempoqa waqchakunapas hukniraykunañas kapunku manañas ñawpaq hinallañachu manas nusumanchu ñawpaq hinallaña ari kaykunan waqchaqa mana qullqiyuq mana imayuq chillan waqchaqa nispa. Manas chaykunapas kunanqa imimana tiempokunapiñan kashanchis hasta kunan a ver mana lushniyuq mana kanchu luz huk comunidadpi huk sectorpi huk lugarpi chayqa chaykunatapas waqchanirayñas kashankuman chay partikunamanta nispan nirparin. Ari waqchakunaqa siempre kashanpuni familianchiskunapipas cercanunchikunapipas chayta ya nuqanchis yanaparinanchis. Pero ashwanpas kay documentopi niwashanchis manas wayqiy panay yanaparinanchisqa aqna atispayqa yanapasaqcharik kaqtinqa quyusaqcharik kaqtinqa quynimt antata chay runaman nuqa yanapanima ninallañispaqchu manas ashwanpas wayqiy panay Cristopuna si waqchakunapi kashan
Cristo taytanchis uyantas qawanchis rikunchis. Hina kaqtinqa manasya nuqanchis ruwasunmanchu kallaqtinchu o animakunllaspaychu atispallaychu manas. Ashwanpas sapakutinsi hukniypiqa hermanunchis chay waqcha kashan. Huk Diospaq wawan runas chay waqcha runa kashan. Chay huérfano, chay viuda, chay mana qariyuq o mana warmiyuq wawanta uywakushan o ashwanpas mana taytayuq chay wawa manas wayqiypanay atispallanchikchu munaspallanchikchu hayk'aqchus ganashni gallaqtinchu yanaparisunman manas aqnata niwashanchis kay Papa León 14 niwashanchis wayqiypanay ashwanpas cristianokunaqa wayqintinmi kanchis chay runawan hukniypiqa familianchis chay runa chiqaytapi ña bautizakunchikqa Diospaq wawanman tukupunchis chayqa nuqanchis yanaparinanchis llakirikunanchis llank'anakunatapis quyunanchis llank'ana kaqtinpas ari llapanchispas hukta organizakuspapas atillasumansi pero personalmente pues anki limosna partiwanpas normallas limosnatapas ruwakunanchis manas pero chiwancho limosnatama ruwashani entonces manaña ruwaymanñachu kay obras sociales anchakunatapas mana shaqonqananchis ishkininsha allin limosna partipis qawari limosnaqa pishillarik pishillata churaykunchis anchakunatapas churalla sumansha qolla sumansha waqchakunaman pero ashwanpas manasha chichallapas taqchu qhiparapunanchis ashwanpas qhawarinanchis iminatan kay waqcha kaymanta kay runakunata urqusunman nispasha pensarisunman llank'anakunatachu qusunpas fitotoldokunatachu ruwasunpas imakunatachu ruwasunpas aqnatasha pensarina hukniypiqa hay veces manasha llank'anakunapas kashanchu ari municipio partemantapis kanman ari huklaro programakunamantapis kanman qampas qullqiyuqpascha kashanki pishillapas qullqichay kan animalkunamantapascha imakunamantapascha llank'anata qullasunmansi kay waqcha masinchikunaman manataqsi hatunchakunansipaqpas taqchu ari yachanchishña chay parteta huk partepi niwansiriki wayk'una panaykuna manas ni siquiera huklaro makinchis yachananchu kay paña makinchis ruwasqanta hukniypiqa manasha piman galakuspapaschu piman rikuchikuspapaschu fotota urqukuspapaschu nuqanchis ari paykunata yanapayishani nispachu ninanchis ashwanpas wayqiypanay nuqanchisqa yanaparinanchis señorninchista yanapaspanchis señorninchista munakuspanchis señorninchista servisunchis waqchakunapi nispa nin kay Papa León 14 Señor Jesús ta servisunchis, Señor Jesús ta uyanta limpiasunchis, Señor Jesús pa nanayninta hampisunchis, kay waqchakunapi nispa, Señor Jesús ta rikusunchis, kay waqchakunapi nispa nin. Chimanta uyarillanta primeras páginas aynkunapi nin, wayqiypanay Jesucristo taytanchis waqchayllan kay pachamanqa chayamuran nispa nin. Ari waqchayllan chayamuran mama taytanpis waqchayllan karan, hinallataqmi cruzpatapis mana imallantin wañupuran, q'alalla, hukniypiqa waqchalla. Y waqchakayninwan nuqanchitapas qhapaqkayman hukniypiqa cristianoman tukuchiwanchis Diospaq wawanman entonces waykuna panaykuna taytanchispas waqchallapunin kara waqchakayninwan qhapaqyachiwanchis Diospaq gracianta quykuwanchis Diospaq bendicionninta quykuwanchis paypaq chawpintan chashkinchis paymi qhispichiqninchis paymi munakuqninchis señorninchis entonces nillantaqmi ari cristianokuna qallirimuranku wayqiypanay Cristo wañupuran chaymantataq kawsarimpuran hanaq pachaman ripuran chaymantapas cristianokuna qhiparanku discipulokuna qhiparanku acaso hatun qhapaq runakunachu karanku hasta discipulukunapas karanku kay truchaqkunalla challwaqkunalla mana qhapaqkunapunichu karanku dirigiqpas qhawari primer papa de la iglesia Papa San Pedro paypas mana qhapaqraqchu karan ari qhapaqnirayña karan San Pablo allin runaña karan chaypas yachaysapaña karan chaypas wayqiypanay mana chikundachu payqa nisharan a ver nuqaqa allin runan kani qullqiyta mana aqnatachu qullqiymanchu paypas kashkapakuran ashwanpas predicacionman payqa siempre comunidadkunata visitaspa predicamuran wayqiypanay aqnapunin karan kay primeros discípulos paykunapas limosnakunata churaranku waqchakuna viudakuna nanankupaq hinallataq wayqiypanay diaconokunata formaranku imataq diaconori sirviq runa entonces sirvinanpaq diaconokunata formaranku chay viudakunata huérfanokunata atendinanpaq mijunakuna servinanpaq entonces wayqikuna panaykuna iglesiapas aqnataya waqchaylla qallarimuran chaymantaña hay veces imanakuna hamun iglesiapipas pero ashwanpas mana chichu kunanpas wayqiypanay fuenteman kutisunchis nispa nin kay Papa Francisco paypas kutisunchis nispa imina ñawpaq iglesia karan aqna nuqanchispas kananchis nispa huk comunidad llakikuran waqchakunamanta mana t'aqariranchu mana niranchu imataq ki waqchari ari kunan tiempoqa waqchakunatapas wayqiypanay asnarisqanrayku millakapunchis p'inqakapunchis mama taytanchis hay veces polleraq purikushan pero p'inqakunchis mana p'inqakunanchischu nispan animashawanchis nispan nishawanchis ashwanpas manas millakunanchischu unquyniyuq pashachi waqcha kashan
mana unquñantapas nuqanchis iminan santukunapas nillantaqmi santukunapas manan millakurankuchu manan manchakurankuchu kay waqchakunata Santa Teresa de Calcuta paypas huk iglesiakunamantapas yanapariran manan ni siquiera iglesia católica manta waqchakunatachu pay yanapariran Madre Teresa Santa Teresa de Calcuta rikurankichishchu Santa Teresa de Calcuta uyarrankichischu 6 de septiembre riki celebrakun festejakun punchaynin paymi huk iglesiapi huk iglesia manta unquqkunata waqchakunatapas atendillaranta huk niypiqa iglesia católicaqa manan nuqallanchispichu llakikunanchis ashwanpas llapanpi chayrayku iglesia universal iglesia católica universal llapa munduntinpaq llapa suyuntinpaq llapa comunidadpaq llapa runapaq waqchapaq qapaqpaq huk iglesiapaq huk religionpaq llapanta atendinan San Francisco de Asís yuyarillanta imi mana mayqan santukunataraqmi San Francisco de Asís tapas yuyarillanta kay documentopi munayta paypas atendiyuran qapaq San Francisco de Asís piskaran pero ashwanpas mana chiraykuchu payqa ari nuqaqa qapaqmi nispachu ashwanpas Cristota qatispaqa runa masinkunata munakuran waqchakunata munakuran uywaran hampiyuran leprosokunatapas wayqikuna panaykuna hinallataq kay Madre Teresa de Calcutapas aqnatas wayqikuna panaykuna nuqanchis mana manchakuspa mana p'inqakuspa mana millakuspa mana mancharikuspa kay waqchakunatapas kay unquqkunatapas kay sasachayniyuq runakunatapas nuqanchis rimapayunanchis achuykunanchis manas nuqanchis ninanchischu ay pipas ruwashachunña alcalde ruwashachun político ruwashachun mana chinatachu ninanchis ashwanpas nuqanchis punis cristiano hina sapankanchis qan uyarimashanki qanwan nuqawan llapanchis parroquianchiswan llapan comunidad parroquial llapanchis punis nuqanchis wayqiypanay ima yanapayllatapas yanaparinanchis imantaqsi hatunchakunanchispaqchu ashwanpas hermanunchisi paypuni Cristo paypipuni chay waqchapipuni Cristo kashan chayrayku ya hukniypiqa nuqanchispaq laborninchis hukniypiqa además qawarichis Diospaq siminpi munaytapuni niwasunchis wayqiypanay Mateo 25:40 chaypin taytanchis niwashanchis Jesucristo taytanchis hamunqa niki kay pachaman kutimunqa pay kikinpuni angelnikunantin pay kikinpuni hinaspa juzgawasunchis pañaladomami churanqa ovejakunata lluq'alarumantajmi churanqa cabrakunata rik entonces anchi churaysqanpi rimashan kay waqchakunamanta nispa nishan qawari les aseguro que cada vez que hicieron con el más pequeño de mis hermanos lo hicieron conmigo nuqawanmi ruwarankichis nispa niwashanchis pikunawanchis ruwaranki waqchakunawan pikunatas qan atendiyuranki waqchakunata p'achaychirankichus mijichirankichus cárcelmanchus visitayamuranki unquqkunamanchus visitayamuranki nuqamami visitamushawaranki nuqamami mijichawaranki nuqamami ujachawaranki aqnata niwasunchis wayqiypanay hukniypiqa qhispikunanchispaq ruwananchispunis nuqanchispaq iñinchispi ruwananchispunis wayqikunapunaykuna manas aqna munaspallanchis a ver ganashñiykanmanchu ruwarimanchu yanaparimanchu kanpas manas hinallachu ashwanpas nuqanchisqa yanapananchispunis sí o sí qhispikuy munaqkunaqa hanaq pachaman riy munaqkunaqa waqchakunataqa y limosnamanta qallarispa pacha hinallataq wayqiypanay llank'anatawan huk runamasinchikunaman quspa ima otaq yanaparispa otaq waqarispa otaq nispa llank'ana haqaypi kashan mashkharispa yanaparispa mana pacha qullqipipuni atirusunmanchu pero llank'anallatapas mashkharapusunmanchis runapaq o manaña llank'ayta atinmanchu atendisunchu kampas organizakuspa comunidadpi organizakuspa a ver o hospitalpichu runa kashanpas entonces hospitalpitaq kashanchayqa nisummayari comunidadnintin a ver kutachata churarusunpas hermanos aparusunchis ya yuparuspanchis nispa icha chakranchu kashampas chakranchu qhiparishampas chakranta yanaparapusunchis comunidadpi organizakuspa sectorpi organizakuspanchis llank'arapusunchis viudachu chay warmi kampas mana viuda kaqtinchu nuqanchis qhawarinanchis ay kay runaqa mana mani rapaytapas atinchu warmima manama haynapi allintachu ruwan mana aqnata nananchischu hay veces viuda kaqtin sufrichinchis ari pero mana qampas wayqiy nuqapas wayqiy mana librichu kanchis viuda kananchispaq mana librichu kanchis hayk'aq tiempopis chayarlusunmanmi mana eternochu warmintin parejantin sapa vida kasunchis entonces chirayku importante puni kay kashan exhortación apostólica hukniypiqa wayqiypanay rimayshawanchis kay Papa León XIV qhispikuyninchikmanta manachu uyariranchis wayqiypanay huk partipi rimallawanchistaq San Pablo no Santiago capítulo 2 versículo 14 17 niwanchis wayqiypanay anchiñiqpi niwanchis la fe sin obras está muerta sichus mana ruwayniyuq iñiñiki chayqa wañusqan kashan chay iñiñiki nispa imatan chay significan sichus wayqiypanay nuqanchis ninchis huk runata
unqurunata o waqcharunata ninchis allinlla Dios te bendiga hermano allinlla kakunki Dios manta mañakapusayki hermano ninchis riki pero manata imallatapis yanapayunchikchu mana chayqa balinchu wayqiypanay ari maytas nuqanchis mañakapusunman maytas nuqanchis nisunman señor mampas o misa mampas por suma llank'asunman todo podemos hacer pero manachis wayqiypanay imallatapis quyunchis waqchakasqan raykullapas chayqa manaya imapas balinchu chay hukniypiqa oracionpaq alan hinas kay waqchaman yanapay imina riki pichinchupis a ver mana alayuq a ver phalankachu ari pichinchu kashan pero manata alan kanmanchu atinmanchu phalaspa altoman manaya aqnasha kay mañakuyninchispas faltashan alan o purun warpan phalananpaq mayqantaq chay warpanri waqchakunaman yanapayninchis ishkiyninpunis kashan manasha Santa Misaman rillata atisunmanchu manasha iñiñillahuq kayta atillasunmanchu nuqaqa Diospi iñini nuqaqa Diosta munakuni nuqaqa misaman rini nuqaqa rosariota rezani nuqaqa encuentrokunaman purini nuqaqa cantante kani nuqaqa kani aqaynan kayna padre sacerdote kani hermanan kani nuqaqa predicadormi kani nisunman iñimanatapas nisunman riki pero sichus mana waqchamanta yuyarikusunmanchu mana waqchamasinchista nuqanchis yanapayasunmanchu llank'apaqsi kashanman hukniypiqa kay wayqiypanay kay yanapayninchis waqchaman yanapayninchis huk ala hina kashan oracionninchispaq alan hina ari allimi kashan Santa Misaman puri allimi predicay kashan allimi wayqiy nishu allinpunin kay oracionkunapas Santa Misaman ripas nishu allinpunin pero sillapi quedarakapunchayqa manasha imapaqpas balinchu wañus kasha kashan iñininchis ari Santa Misaman sapa domingo rishasunman mana falta pero manantaq runa masinchista yanaparismunmanchu vecinoskunapunepas waqcha kashaman o familiarniskunapas waqcha kashaman o unquypipas kashaman o carralpipas kashaman imapipas kashaman yanqa kayta huk iminan thanta kampanapas changlan nin aqnayatas kay iñininchis ruwashanman wayqiypanay chaytan kay exhortación apostólica de Lexite rimapayllawanchis iñininchis chiqaypuni kananmanta chiqaypuni entonces waykuna panaykuna amaya desaprovechasunchikchu pero ashwanpas wayqi panay siempre wayqi panay Dios taytanchikqa mana qunqarwasunchis sichus nuqanchis chiqayrapuni yanaparinchis waqchamasinchista imina familianchistapis yanaparinchis imina wawanchistapis o pitapas yanaparinchis mana pisillanchistachus imatapis quyunchis aypis waqchamanqa wayqiypanay quyunchis imatapis puchuqllataya mana balaqllataña papatapis uñallantaña chi mamtam aparecichita o imapas puchuruanchis antapas puchuruanchis qupuychita o p'achanchispis qhasun niranña kashan churaykuyta munanichu qupuychiman aqnata ninchis mana chaynatachu wayqiypanay ashwanpas nuqanchis yanaparisunchis chiqaytapuni iminan cuerpunchistapis munakunchis anshanata waqchamasinchista munakusunchis huk runa masinchis chayqa wayqiypanay taytanchisqa kutichipallasunchis maypi chayta nimanchis Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7 Dios ama al que da con alegría Dios taytanchisqa munakun tukuy sunquwan churaqta tukuy sunquwan munakuqta tukuy sunquwan ofrenda churaqta hinaspapas kutichipansunchis mil maneras manta hukniypiqa waranqa veces manta kutichipasunchis iminamantapas kutichipallasunchis puni taytanchisqa impiqpa chawpinta runa masinchis chawpinta saluqpa chawpinta wayqiypanay huchanchiskuna pampachakunqa ima nin Dios taytanchispa siminqa chaymantapas qhawarichis mana chillachu Proverbios capítulo 19 17 nishan el que se apiada del pobre presta al Señor él le devolverá el bien que hizo qhawarichis wayqiykuna panaykuna es que taytanchis Señor ta yanapanchis Dios taytanchista yanapanchis chayqa Diosqa poderoso Diosqa sunquta qhawan nuqanchista qhawashawanchis y mana desconfianza kananchu mana nuqanchis kananchu aqna yuyay manakuy kay waqchata nuqa yanapayashan ni siquiera gracias niwanchu niswach mana desinteresadamente manas nuqanchis imatapis mañakunanchikchu chay waqchaman qusqanchismanta manas Señor si qhawashawanchis hinaspas sichus nuqanchis waqchaman yanapanchis chayqa mañashanchis Señor man estamos prestando al Señor nomás el Señor nos devolverá mira Él les devolverá el bien que hizo kutichipasunchis puchutaraq huk partepipis nillantaq mana kayllachu mana sayk'aqpis faltawasunchikchu imanchispas sichus nuqanchis Señormanpuni yanapasunchis chayqa wayqiykuna panaykuna waqchakunamanta llakikusunchis hukniypiqa actuasunchis waqcha hina nuqanchispas mana kriykunanchikchu tanto nuqanchis qolqanchis imanchismi kamanchis mana kriykunanchikchu
ashwanpas wakcharunalla, wakcha iglesialla, wakchakunapaq nispan Papa Franciscopas niran, manaraq kay documento kashaqtin. Una iglesia pobre para los pobres nispan niran. Hukniypiqa wakchalla, wakchapuralla kanchis iglesiapiqa, wakchallaman tukuysunchis, kanqaña rikisanchis chaypas, kanqaña qolqanchis chaypas, waqaypanay imapaqmi chay qolqita montunasun sichus, acaso nuqanchis ni siquiera 100 años tapas kawsanchischu, wañupillasunchis chayqa tukupunqa maypiraqcha, ipiraqcha gastapunqa, imapaqmi montunasunman, mejor yanapanakuspa tiyasunchis, mejor chay qolqi sirbuasunchis hanaq pachaman rinanchispaq, ama chay qolqi chay trabajunchis imanchispas condenawananchispaqchu kachun, ashwanpas nuqanchista hanaq pachaman rinanchispaq yanapawasunchis, wakcha masinchikkunata yanaparinanchispaq, desinteresadamente aypas interesado aypas nuqanchis yanapayta munanchis pipas t'aqllakunanpaq ima. Mana chinatachu, ashwanpas, pero kunanqa organizakunanchis kanqa parroquiakunapi, padrinchikkunamapas willarisunchis, padre aqnachu chay chinachu manachu, ruasunchu kanpas huk obra de caridadta, visitasunchu wakchakunaman, grupos juveniles o grupos de parroquia kashan riki, imana parroquiapiqa grupokuna kashan, atisunmanchu kanpas, panitungkunatachu mañakamusunpas, kutatachu rurasunpas, pollatatachu rurasunpas, aparesunchu wawakunaman, wakcha wawakunaman, panitunllatapas, p'achillatapas aparesunchu kanpas, puqllinallatapas, campokunaman, porque campokunapiqa hina hasta kunankamapas manaya wayqiypanay siempre kashanpunaraqa wakchakay, manaya wayqiypanay kun llaqtapi hinachu imapas mishkikunapas imapas sumaq mijurikunapaq, mana campopiqa wayqiypanay hirqikunapas suwarikuspalla azucarchaltañan hakukunku, mana kanchu ni mishkipanpas wayqiypanay, sichus campota rinchis chayqa t'antallatapas aparikusunya, imallatapas aparikusunya, aqnapuña campotaq chayansrik, wakinkunaqa riku imatapas apankuchu, siempre kukachallantinpas chayanspuni campotaqa, campopiqa siempre qhawakamunpuni llaqtamanta hamuq runakunataqa, ari kanya kanpas imankupas qolqinkupas imapas campopipas kunan tiempo riki, pero ashwanpas manasha chitachu ninanchis, a ver qankuna qolqi kashanmarik, estado qosusunkirik pensionta rik haqayna kayna juntos, manasha aqnatachu rimananchis, nuqanchispa ruwananchis punisha cristianokuna higashan, manas imatapas qhawananchischu kashanchis qolqinku, yanapashanchis estado manachu, kay programakunachu yanapashan, municipiochu yanapashan, manas chaykunataqa cuestionananchis nuqanchisqa. Sichus nuqanchis chaykunata cuestionaysunman chayqa ñasha excusataña nuqanchis churashasuman, porque kaykunaqa nuqanchishpa ruwananchispuni kashan Cristo taytanchiswan, porque chay wakchakunapi Cristo kashan, chay mana tasha chay wakchatapas nuqanchis humillaspachu, uykanta yanapayshayki nuqa, haqayta ruwayshayki nuqa, agradeciway siquiera, mana chaynatachu, ashwanpas nuqanchis iminan Cristo taytanchista atendisunman. A ver, ñawpaq imagínate hermano, imaginakuy qan Cristo ñawpaqikipi kashan, taytapuni atendishawaq, anchinatapuni atendinchis, iminata atenderuwaq a ver wayqiypanay, por ejemplo mikushanki visitamusunkiman huk loco runacha, hukkuti parroquiapi hukkuti anchinata mancharchu waranku wayqikunapanayku huk experienciata willasaykichus, kikana parroquiapi kasharayku, kikana parroquiapi pukllasharayku naspa chaymanta waykukurayku chuqlluta, chuqllu tiempo kasharan, naspa kisuchaqta mijunayku aran, bueno nuqa t'impucharani chuqlluta rik, entonces chaymi haykuramusqa loco, entonces hamusqa karan kay pistanta nishu aqna tapusullaña asnarishaqraq kay q'upa umallaña warkun ustankunata warkun aqnata qhawakuanku pukllasqaykuta y t'impuchayku hinalla kashayku, imana nuqayku imanaykupash manapuni, padrilla achuyun, no sé imata tapuku, no sé mana uyarinichu, y naspa bueno nuqa padre paja primertaqa no siempre nuqa o wakin hermanokunapas siempre padre paja primerta servinku rik, hatunñinta hatun chuklunta hatun quesuyuqta aqnata padre paja, y aqnata nuqapas haywallaranataq padreman, hinaspa chay pacha padreqa mana paychu mijun, no mana paychu mijun, sino chay chuklunta hatun quesuyuqta haywarin chayman, y mana interesta nishu tomaranichu, pero ashwan kunankunaña yacharini chayta, no sé payqa yacharanñacha porque padre no sacerdote payqa chayqa yacharanñacha wakchakuna atendenamanta imanamanta man chay pachaqa nuqa nishtaraqchu yacharani, entonces nespane no ahora mayqan chuqlluta kunan qosaq niña, porque padre paq siempre hatuntapuni qunay rik nespaya, entonces waykunapanaykunata aqnatan kikillantataq papaypis yachawallaqta, huk runakuna hamuqku forasterokuna mana kaypiqa wakchachu imachu hamushanku rik, huk lado llaqtamanta mana riqsisqa hamunku a veces negociante ima chayramunku nas aychata hukkuta mikusharayku papaypanpas, hinaspa waykunapanaykunan chay hatun aychanta y allin papanta allin wayku papanta quyapun, y nuqa irqikaynipi phiñakuq kani niqkani nuqamanchik quwaman riki nispa, nuqaman chichillata quywan nispaya aqnata bueno hermanos waykunapanaykunan aqnaya chayna ña nuqanchis percibinchikña kay nisqunmanpas wakchakuna atendita
irqchamanta pachar, pero mana intencionjichu. Ashwanpas noqans imaraykullapas charwasoman, o no sé, pero ashwanpas nishame kay Papa León 14 chayqa ruwananchis cristiano hinapunes salvakunanchis qispikunanchis ruwayninchis kashan parte de nuestra salvación. Entonces Santa Misa ripsrik igual, ¿no? Comulgakunan siempre sacramento con ruwaypsrik qispikunanchis kashanik kikllantaqa kay waqchakuna atendipas kashllantaj qispikunanchis parte. Y chita sita shawaransrik anki sita munay iminariki taytanchista atenderanku. Unqshaqtinpas, mana p'achayuq kashaqtinpas, cárcel kashaqtinpas visitayranku y noqaman visitamaranki nispa nishanik anchimanta waykuna panaykuna noqanchis kay Mateo 28 versículo 40 anchipi kashan llapan chay versículo 25 pi tarisoman chay munay rimaykunata waykuna panaykuna ya. Entonces huk chinata huk kutipis mamaypis kaja uñichillaraq kashaqti limosnatapas churaychiwaran nuqa karan 50 centimos ni maymanata picha qukuwaranpas irqchillaraq kasharani chayllaman llaqtapi mamayqa 50 centimos yaykita apamuynasna churay platuchaman limosnatanas. Entonces nuqaqa irqikaypiqa pues mana munanichu riki mana munashanichu hinaspa animawan mamay señormi kutichipasunchis dobletaraq nispa ishkikutaraq kutichipasunchis nispa no ajnata no chayqa apandachurani. Entonces waykuna panaykuna chaymanta pacha nini mamayta nawaran ishkikuta kutichipasunchis may hayk'aqta kutichipanqal nispa pero waykuna panaykuna yachaqanchik hina chaykunaqa aqna iñiypaq ya mana probaypaqchu manan probaypaqchu a veces probanchik a ver kutichipanqachu manachu hampuanqachu manachu a veces probashanchis nuqanchis mana probananchikchu ashwanpas tukuy iñiywanqa churaykunchis ciegamente o mana rico hinapuni aqna mana piensayuspa churayunchis limosnatapas yanaparinchis waqchaman chaypas señorqa qhawashan sunqunchista ima intencionchista hukniypiqa waqchata yanapayanchis mana waqchatachu yanapashanchis hukniypiqa Cristota yanapashanchis Cristo llaganta unqushanña chaypas unquyñuqña runa kashanchikpas hampiyunchikqa manan chay unquqtachu hampishanki okay Cristo taytanchispak llagankunatan hampishanchis wayqiypanay. Entonces ajnatay kunanqa entendesonchis imunaychapuni kay documento Dilexite sobre el amor hacia los pobres, documento de la iglesia kashan kay Papa León 14 mando waykunapunaykuna. Ojalá chikaylantapas entendersonman garan, pero noqa niykichisman ñawinchasonchis, ya ñawinchasonchis. Entonces ñawinchaspanchasqa entendesonchis nuqanchis ruwananchispaqcha. Entonces kunanqa wayqiypanay siempre ruwarisonchis punea obra de caridadta waqchakunatapas ama qunqarisonchikchu Santa Misapipas churaykusunchis limosnatapas canastatapas wakinkunaqa ruwanku wakin parroquiapiqa huk canastata churanku riki punkuman parroquiapi o capillapi o templopi hinaspa apamunku p'achachakunata, fideoschakunata, azucarchakunata, arrozchakunata juntachinku, ¿no? Entonces chaywan rikun wasikunata o apakun hukllaro comunidadkunaman, campokunaman, misionkunaman rispa, ayvas misionpipas toparimunchis acaso misionta rinchis chaypas ojo, alguien runallawanchis toparimunchis siempre campuna waqchakuna, mamtachakuna, viudakuna, entonces paykunamanpas yanaparanchikpaq kallanmanya aqna productopipas mana qullqillapas taqchu, ¿no? Qullqi kashanchik qullqichawan yanapaysunchis y mana paysha chinata iglesiapi churayta atisunmanchu nuqanchispunipis proponaykusunchis nuqanchispunipis nisunchis oye chay waqchata rikushanimariku entonces riqrusaq nispa nuqanchispuni ninanchis señor qanta yanapasayki señor qanmi kay waqchapi kashanki qanmi kashanki kay unquqpi nispa ya nisunchis waykuna panaykuna ya. Entonces hina kaqtinqa waykuna panaykuna kay mi karan huk mensaje kay documento de Dilexite munaychapuni kashan nishi munaychapuni huk p'unchaycha yaqa rimarisasunchis kay encuentro espiritual kunapi qankunapas waykuna panaykuna encuentro espiritual kunapi pues rimarishaychis ama huk temakuna lemantachu. Claro, allí me kashan temas doctrinales, yachakunanchis iñiñismanta, yachakunanchis uyarikunanchis huk sacerdote kunata, huk documento kunata, allí me kashan. Pero kaychapas nishi munaychapuni nish mosuqchaylaraq kashan kunan watallarqa 2025 octubre 4 de octubre lluqsiramun firmaramun Papa León 14. A ver revisarichis Facebooklatapas o emailapis a ver escribirichis Papa León 14 Dilexite. Qawaris allinchat escribinchis Dilexite nispa. Entonces Papa León 14 naschipi lluqsiramusunchis huk mensajikuna munaycha. Waykuna panaykuna hina kaqtinqa huk piñar rikunarikusunchis huk piñar tuparikusunchis kay video junta otaqchus encuentro espiritual otaqchus curso de catequesis kay arquidiócesis de Cusco hinallataq qhichwa rimaq masinchiskuna Apurímac Radupi, Huancavelica, Ayacucho, Puno, chilarukunapipas uyarikamanchis qhichwa rimayninchis waykuna panaykuna huk kutikamaña llapallaykichikwan rimapaymarasuykichis turachaykichis wayqchaykichis Valentín Cruz Turpo. Chao hermanos.